Toko rua ngā tama Māori, kei roto I te tira pū ngā wī o Papakura. He rō pū ka whakatangitangi rā I wā rātou pūoro ki te whaitua o Papakura, hei te rā o Anzac. Tērā te rongo ātaringa I te tira kotimana. Aha kua he kotimana, kona kai tramu he Māori ki e. Yeah, it's pretty cool. Yeah, meet new people. I find it fun. Yeah, it's interesting. Mo te whātau atama kepa e whakatangitangi ana I tāna tramu, a ko tahi tau mō tainui. Nā tō rāua kai nā kau ki tēnei taonga puoro, I whai wāhi ai rāua ki tēnei kāhui. Why did you get into it? Because I want to learn about something that my culture does. Yeah. Rua haora I te wiki rāua e whakaharatau ana. Hei te rā o Anzac ka whakaaturia o rāua pūmanawa ki te hāpori o Papakura. To show our respect to the people who went to war for us. 1, 2. E whakahihi ana te kai ko kina pukenga o te toko rua nei. Yeah, they're very good drummers. They're going to be very good. Hei te kaukaraka I te ata o tērā tapu tīmata I ngā mahi whakanui a te hāpori ki te whare hoia o Papakura. Tā paira tāwhai, te karere.